ahangaha kanze pozingi gato ngerageze kubasobanurira. Hanyuma Tshisekedi yaravuze ngo muhungu wanjye Tshisekedi, muhungu wanjye Felix, muhungu wanjye Felix, niba bishoboka abumvira ingara kabaze nka mutwenda yasobanura umva ko abakunzi ba Iris Rwanda TV reka twongere tubasuhuze aho mirire hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba n'uburasiro bwaryo umujyi wa Kigali abakunda ibyo dukora mu gihugu mwese reka dukomeze kubifuriza amahoro y'Imana no kuvuga neza. Ngenda cyane Mr. Petit nk'isanzwe nko umuntu amaze kugenda mubimenyera hano kuri Iris Rwanda TV ari nako rwose dukomeje kugenda turebera hamwe amakuru abagezweho ndetse n'ibiganiro bitandukanye ndetse n'insanganyamatsiko ziba zigezweho, ariko by'umwihariko muri iyi minsi murabizi ko rimwe na rimwe rwose tugira gutya n'ubundi tukabaza update cyangwa tukabazana amakuru abagezweho by'umwihariko mu mirwano ikomeje kugenda ibera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mvuze imirwano ikomeje kugenda ibera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na n'ubwo baramaze kugenda rwose mwinjizamo mubwira ko M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacu rwose ariko bakomeje kugenda rwose besurana byo ku rwego rwo hejuru. Ese koko ku munzani ukomeje gucuramana uwitwa Felix Tshisekedi Tshilombo, ubwo nukuvuga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraza kubigenza gute? Kugeza magingo rero mu kino gitondo rwose izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kubura ayo zicira nayo zimira, zabuze iyo zerekera, zabuze ayo zerekera. Bimeze bite? Ese koko izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kugenda rwose zikubitirwa hano Uvira, byo bihagaze bite? Iyi nkuru ngomba kuza kugaruka rwose nkubwira uburyo ki abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose bakubitiwe hano Uvira rwose, ubwo bari batekereje ko M23 rwose itarahagera ko ati none reka tugaruke muri Uvira twataye aba basirikare rwose baje kugenda bahura n'uruva gusenya. Ndaza kunyura Minembwe rwose nkumuze ku nkuru n'ubundi igezweho, dore ko rwose muri Minembwe muri kino gitondo hongeye kugabwa ibitero. Ese ibitero byagabwe he? Ese kugeza magingo twigwana bagabwe ibitero bihagaze bite? Rwose iyo nkuru rwose niyo ngomba kugenda rwose nza kuza kuba nageranye kugezaho nkakubwira n'ukuntu rwose abasore ba Colonel Sematama rwose bari gukora akazi ndetse bari gutanga isomo rwose bya gisirikare kuri iki gisirikare cya FARDC cyari cyagerageje kugenda kibagabaho ibitero hano muri za Minembwe. Ndaza kuva hano Minembwe mpite mwerekezana n'ubundi Rubero ishano ryacitse umurizo, Rubero ishano ryacitse umurizo rwose. Ibintu ntabwo byoroshye habe n'akana gato, dore ko rwose uwitwa Colonel Nicolas wa FARDC yamaze kugenda rwose ahagarama ku munsi w'ejo. Nababwiye abasanzwe banamurikira kuri Hot TV ndababwira ibintu bya Rubero mwitonde kubera ko M23 rwose hano muri Rubero ikomeje kugenda itanga isomo rikomeye cyane. Ndaza kuvana n'ubundi rwose mite ntsimbukira hakurya y'Akanyaru bimeze bite rwose, dore ko uyu mugabo rwose witwa Ndayishimiye Evariste rwose uyu mugabo ashobora kuba ari gukina n'amazi ashyushye, ashobora kuba yaza kumutwika. Ese ibyo Burundi byo bihagaze bite kugeza maginga ya mu gihe imitwe itatu yamaze kugenda ipanga gahunda rwose y'ukuntu yakwihuriza hamwe ngo irebe ko yahirika ubutegetsi bwose bw'umugabo Ndayishimiye Evariste. Nyaboneka uyu mugabo urugomo rwararukomeje, ubwicanyi n'undi bwoko bw'abatutsi bari i Burundi rwose. Nyaboneka uyu mugabo Ndayishimiye nabwo rwose akomeje kugenda agaragaza ko nawe rwose umugambi we na Tshisekedi rwose uyu mugabo agiye kuwukomereza mu gihugu cye cy'u Burundi. Ibyo byose rero rwose n'ibindi nakubwiye mu mfunyapfunya nibyo ngiye kuza kubakiraho ikiganiro cya none kuri tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025 hano kuri Iris Rwanda TV. Niba wamaze kunda subscribe rero ka nkwinjiza amakuru yacu ku buryo burambuye rwose hano kuri Iris Rwanda TV, ariko nanone harakwana n'ingwe gatoya ngana ku musozo hari insanganyamatsiko ngomba kuganiza nk'iminota nk'icumi cyangwa se eshanu kugira ngo none rwose tugende twihana ibitekerezo unabinyandikire muri comment. Ubwo insanganyamatsiko y'uyu munsi rwose nayo rwose ndaza kugenda nkuganiriza nkubwire kubera ko ngewe amakuru mfite kandi mbona yizewe rwose ibintu mukomeje kugenda mubona hano mu karere ibintu biteye ubwoba. Ariko noneho rwose ese koko kubera iki amahanga akomeje kugenda yijandikana no muri kino kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Uyu mugabo witwa Felix Tshisekedi Tshilombo nibyo koko bamwe bamuteye utwatsi, ariko se none kubera iki uyu munsi wa none umugabo yatangiye kugenda agaragaza none rwose ko uyu mugabo umugambi we rwose akomeje kugenda asanga rwose umupfubana, ariko akomeje kugenda yanga ibiganiro. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero ndakubwira ngo ese koko urabona ibiganiro bishoboka hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa? Iyo niyo nsanganyamatsiko ngana ku musozo rero tubuze kuganiraho.
ese koko ubundi wowe urabona ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, inzira y'ibiganiro urabona ishoboka n'iki kizahagarika intambara? Ibyo byose rero nibyo tugomba kuza kurebera hamwe na n'undi muri iyo nsanganyamatsiko nyuma y'amakuru rwose ndiwe maze kugenda nkugezaho. Rero urumva ko namaze kwinjira mu kiganiro ku buryo burambuye muri kino gitondo cya 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Rero inkuru ya mbere rwose ngiye kuyihera hano muri Uvira. Uvira kugeza maginga ya mwambazaga muti ese koko Uvira ifitwe nande? Bamwe batinyaboneka M23 yageze Uvira. Abaturage bari Uvira batinyaboneka M23 niragera Uvira twifungirane mu mazu. Abandi batinyaboneka M23 yageze Uvira, ndetse mwarabonye ko na gereza nkuru yari hano muri mujyi wa Uvira rwose yamaze kugenda irekura imfungwa zari zirimo. Kugeza maginga ya M23 ntabwo yari yakinjiye muri Uvira niko twabigaragaza, ariko rero muri Uvira iri mu maboko y'umutwe wa M23. Utawantu mbese koko Mr. Update ahasobanuye ati impamvu abantu basobanuye gutyo Uvira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'icy'u Burundi ubwo babonaga rwose M23 imaze gufata uyu mujyi wa Bukavu, bakabona M23 uwitwa Colonel Nanga amaze kwandika ku rukuta rwa Twitter ati Uvira coming soon cyangwa se Uvira turaje, batangiye guhunga uyu mujyi wa Uvira. Mu gutangira guhunga uwo mujyi wa Uvira nako na M23 rero rwose nayo yakomezaga na n'undi yerekeza mu cyerekezo kirimo uyu mujyi wa Uvira, iza guhita ifata Kamanyora. Ikimara gufata Kamanyora rero M23 yahise ikomezana n'ubundi igira ahantu hitwa Plateau, ni ikibaya kinini kiri hagati na n'ubundi ya Kamanyora n'uyu mujyi wa Uvira. M23 muri bwa bushobozi bwabo rero bano bahungu za operasiyo zabo muzi niko rero bakomeje kugenda rwose baza basatira uyu mujyi wa Uvira. FARDC bari bamaze kubona umuriro w'ibyabereho Kamanyora muri operasiyo idasanzwe rwose, akaba ari operasiyo yakozwe n'umujenerali witwa General Byamungu. General Byamungu mwana abonye ku ruhande rwa byabitangazamakuru by'Kinshasa byatangazaga ya nkuru y'ibirwana nashaka kuba nasubiramo, ariko murabizi ko iri aho wenda n'abatarayibonye ibitangazamakuru by'Kinshasa byatangaje ko General Byamungu ngo yaba yarasiwe Kamanyora. Ndababwira ariko se General Byamungu ntabwo ari umusirikare waraswa ngo tubiberwe, ni muzima muhumure. Iyo nkuru umuntu bayibreakinze bwa mbere ako kanya adaciye n'iminota nka 20. General Byamungu duhita tumubona rwose muri video agaragara avuga ati Kamanyora tombe. Kamanyora yamaze kwatwa umutwe wa M23. Operasiyo rero abarundi bari bamaze guhura nayo, FARDC bari bamaze guhura nayo hano Kamanyora. Bageze Uvira baravuga bati na n'ubundi kama kawaida M23 namuti dusanze hano Uvira rwose turaza guhura n'ishano. Batangira kugenda bahunga bikura muri uyu mujyi wa Uvira. Batangiye kuyikuramo M23 iri mu kilometero 25 kugira ngo mwumve urwego bano basirikare ba FARDC n'abarundi rwose bamaze guhamuka. Iyo mwumvishe ngo M23 irabakurikiye birukanka kibuno mamaguru. Niyo mpamvu mukomeje kugenda munabona igisirikare cy'u Burundi na FARDC iyo bumvise ngo M23 iraje mwumva ngo bahunze, mukabona bari gungana n'abaturage bivuga ngo bano bagabo M23 yaragiye bagucanira nk'umuriro, irabacanira byo ku rwego rwo hejuru ku buryo nyine iyo bayumvise kibuno mamaguru kabisa. Kugeza maginga rero Uvira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari cyarayihunze. Bamwe mwabonye ko barahungiye i Burundi, abandi mukobona baca inzira y'amazi. Muri kino gitondo ko batekereje ko M23 iri hano muri Uvira, rero bagerageje gushaka kuza kugaruka muri umujyi wa Uvira, ariko abashatse kugaruka nibo bahuye n'uruva gusenya. Niyo masasa abaturage bari Uvira mwagiye mwumva muravuga muti ese koko Uvira ya masasa twumvise yarayiki? Na abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bashaka kugaruka muri umujyi wa Uvira rwose bahuye n'uruva gusenya, ubwo M23 rero rwose yabavuga gitumo rwose ikagenda ibakoramo cyangwa se rwose ikagenda ibacucuba byo ku rwego rwo hejuru. Ngo ko abo basirikare rero barasiwe mu nkengero za Uvira bagerageza ko baza kwinjira muri uyu mujyi n'ubundi wa Uvira. Mbibutse ko wenda gatoya FARDC ingeso barayifite nuko buriya batajya bumva abagabo mu mujyi wa Bukavu no muribuka ko ibintu byabaye. FARDC mu mujyi wa Bukavu ibintu byabereye nabwo bahenze nijoro rwose M23 nubwo ari yamaze gufata umujyi wa Bukavu, ariko nabwo yibereye mu nkengero zawo itigeze imanuka mu mujyi wa Bukavu kubera ko bari bamaze kumenya amakuru ko umujyi wa Bukavu nubwo M23 yawufashe wari utezwemo ibisasu byinshi. FARDC mu mujyi wa Bukavu nabo barongeye baragaruka, ariko abagarutse
bahuye n'uruva gusenya. Ni nabyo rero byabaye muri umujyi wa Uvira. Niyo masasu mwagiye mwumva FARDC nuko batajya biga batanareba n'amakosa y'abakubitishije ubwa mbere ngo bayakosore. Uvira amasasu mwahumvise rwose yaramukiye muri kino gitondo, nanone abasirikare ba FARDC rero rwose nawe bagerageje kugaruka Uvira, ariko bakubitana M23 rero mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ubwo iyi nkuru y'abasirikare ba FARDC bakubitiye mu nkengero za Uvira, ubwo yo mwamaze kugenda muyumva, ariko isa n'isaha mushobora kuza kumva rwose ngo M23 ibreakinze inkuru ivuga ko rwose uyu mujyi wa Uvira none rwose iwufite mu biganza byawo, bamaze kugera Uvira centre mu mujyi rwagati. Ndakubwira ngo kugeza amaginga rero iyi Uvira mumenye ko M23 irayifite, ariko nawe ubundi iri mu nkengero zayo, kwa kundi M23 ishobora kugera ahantu ukabona niyinjiye mu mujyi ugatekereza ko uwo mujyi itawufite, ubundi iri mu nkengero zawo wahazi ikagucumicumi ikahagucucumira byo ku rwego rwo hejuru. Ni gutyo rero iyi Uvira kugeza amaginga ya situation iriyo ihagaze. Uvira isa nkaho irinzwe n'igitsura cy'intare za Sarambwe, cyangwa se irinzwe rwose n'ubukaka n'ubushongore n'imbaraga n'uburyo M23 yagiye kubita FARDC. Bakaba batinye rero rwose abagerageje kugaruka mu mujyi wa Uvira nibo bahuye n'uruva gusenya muri kino gitondo cya tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Reka twikomereze n'inkuru igezweho n'ubundi hano kuri IGS Rwanda TV. Minembwe muri kino gitondo cya tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025 naho rwose hari hagabwe ibitero. Ni ibitero nk'uko drone yanjye rwose igerageje kugenda ibima, irambwiye ngo abanyamurenge baturiye Rununda mu Minembwe muri Kivu y'Amajepfo bazindutse bagabwaho ibitero n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arizo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR na Wazalendo. Ni ibitero bagabweho mu kanya gashize kuri uyu wa gatanu tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ibi bitero bigabwe ku banyamurenge na n'ubundi rwose mu gihe twirwaneho bari buze kugenda bashira itangazo banze mu kanya, ariko nta gitangazo byo bivuze ko narigaruko kubera impamvu runaka, ariko murumva ko Rununda naho rwose Minembwe ntabwo bimeze neza kubera ko gusa bina kana gato, ariko FARDC rwose ikintu bashaka mu Minembwe aho baraza kukibona. FARDC ikintu bashaka mu Minembwe, barundi niba mwumva ikinyarwanda, ikintu FARDC mushaka muri Minembwe muraza kukibona, muraza kuhabonera ishano, muraza kuhakura imbwa yiruka. Minembwe abasore batwirwaneho rwose, Colonel Sematama cyangwa se Colonel Sharire yarahiriye ko ewa izi FARDC zikomeje kuzana muri Minembwe ziragenda zikubitwa byo ku rwego rw'ejo. Nibyo koko Rununda hagabwa igitero no muri kino gitondo cya tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, ariko nanone amakuru mfite rwose nuko twirwaneho naho rwose ikomeje kugenda ibasubiza inyuma byo ku rwego rwo hejuru. Wenda inkuru navuga ko wenda igaragaza ko ndetse andi makuru ku ruhande yemeza ko twirwaneho ifite imbaraga zidasanzwe, kandi ngo ko iri kurwana isubiza uruhande rwa leta muri Minembwe centre, aho bigaragara ko yaba ishaka gufata brigade ya 21. Ku rundi ruhande abaturage baturiye ibyo bice bahunze, bakaba bari guhungira mu bice bitarimo imirwano, abandi berekeza ahitwa mu Biru. Bango twirwane muri Minembwe ngo ewa ifite imbaraga zo ku rwego rw'ejo, aho niba ari umushinya bafite, niba ari uburakari bafite, ariko nyamara amakuru mfite rwose Minembwe ngo umuturage uri ku Runundu ahagabwe n'itero wo muri ATM Mese Park yagize ati yego turi mu ntambara ikomeye, ubu tuvugana Rununda yaba muri 16e Mese Park iri mu biganza byatwirwaneho. 16e Mese Park yamaze kugenda igira mu biganza byatwirwaneho. Twirwaneho ntabwo bateze gusubira inyuma. Ijambo rikomeye bararizi, bararifite, amasezerano barayahawe, barabizi, urugamba rwaratangiye kandi bagomba kurwana kugeza ngo yaravuze mu gitonyanga cy'amaraso. Umugabo mu mbabari, ariko dukomeze, yaravuze ngo uzahaguruka ngo imbaraga za twirwaneho zirimo, nubwo umwe yaba atakiriho, nubwo yapfa, amagufa ye n'imbaraga cyangwa se imbaraga ze, amagufa ye zatanga imbaraga kuba zaba bakirwanira guhagarika ubwicanyi bukorwa na leta ya Felix Tshisekedi. Uyu mugabo
rwose ni intwari y'iminembwe, ni intwari y'abanyamurenge, ni intwari y'abakongomani bose muri rusange, ko ni umwe mu bagabo n'ubundi bahagurutse bakitangira mu bwoko bw'abanyamurenge, bakitangira guhagarika ubwicanyi bukorwa na leta ya Kinshasa n'ubundi rwose bukorerwa mu bwoko bw'abanyamurenge, no guhagarika ivangura n'irondakoko, irondaruhu. Ibyo byose rwose uyu mugabo rero ni bimwe mu byo yahagurutse aje kurwanya. Ndakubwira ngo uyu mugabo ni intwari y'abanyamurenge, ni intwari y'abakongomani bose muri rusange, ko ni umwe mu bagabo ubona ko bose badashyigikiye ivangura. Komeza uruhukire mu mahoro rero Colonel Makanika, Imana igutuza ahera hayo, kandi ukomeze kugenda rwose uruhuka neza, nibyo tukwifuriza. Ariko abo wasize ku rugamba n'ubundi rwose turabizi neza ko wageze mu ijuru kwa jambo, ariko nanone wasize ku rugamba ujye ubasengera. Nyagasana komeze kugenda batiza imbaraga, kubera ko urugamba ari byo kuko rurakomeye, ariko waduhaye isezerano ry'uko rwose bazarutsinda. Twirwaneho, banapiga adui, banasonga mbele cyane cyane. Reka tuve hano n'ubundi muri ibitero byagabwe Minembwe, mpite guherekeza Rubero ku munsi w'ejo rwose. M23 ku mugoroba yari yasatiriye Rubero centre, ariko se kugeza amaginga rwose, nyuma yuko umutwe wa M23 wamaze kugenda rwose wigarura ahitwa Vitsubiro. Muri kino gitondo ho bihagaze bite? Ku munsi w'ejo imirwano n'ubundi yabereye hano za Rubero centre, ikabera rwose hano hitwa za Vitsumbiro. Amakuru mfite rwose yize kugeza amaginga none rwose nuko M23 twari twiteze ko M23 igomba kwerekeza Rubero centre, ariko rwose isa nkaho yamaze kudevia cyangwa se rwose kugenda yerekeza mu mujyi wa Butembo. Muri kino gitondo rwose amakuru drone yanjye ima irambwiye ngo none rwose M23 ikomeje kugenda rwose igenda yerekeza n'ubundi mu mujyi mukuru wa Butembo. Uyu mujyi wa Butembo abatawuzi mbibutse, Butembo ni umwe mu mijyi ifatwa nka Dubai hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihe M23 yaba ifite umujyi wa Goma, ikagira Bukavu, ikagira Uvira, ikagira Butembo, ubu M23 imijyi nimumva ko noneho byaba bibaye ibindi bibi. Nuvuga ngo target ko nkuko ndiho ndabibona mu cyerekezo M23 ikomeje kugenda igendamo rwose hano muri iyi teritwari ya Rubero. Biragaragara ko n'uyu mujyi wa Butembo ushobora kuba noneho ugiye kubohorwa n'umutwe wa M23. Ni imirwano rero ikomeje n'ubundi kugenda rwose yerekeza hano muri uyu mujyi wa Butembo. Ku munsi w'ejo rero nabonye hano muri Rubero rwose haraguye abasirikare batari bake rwose b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aricyo FARDC n'abafatanyabikorwa. Barumva FARDC niba bapfa, iyo hapfuye n'ubundi wazarendo n'abasozi bazapfuye, FDLR bazaguyemo, byanze kunze kubera ko bihurije hamwe bakora nk'igisirikare kimwe. Ubwo urumva ko ntabwo ibintu biba byoroshye habe n'akana gato, ariko ndakubwira ngo rwose imirwano ni gutyo ihagaze kugeza magingo aya. Hakurya y'Akanyaru cyangwa se rwose hano mu gihugu cy'u Burundi ho amakuru mwabaza muti ese koko i Burundi bihagaze bite? Amakuru ava i Burundi muri iki gitondo nuko rwose Ndayishimiye Evariste nyuma yo kwakira uwitwa Reverien Ndikuriyo, nimba ari Reverien Ndahayo ko wabivuga kose, ni umwe mu bagabo nyine bakomeje kugenda n'undi bafatanya Ndayishimiye Evariste ya gahunda y'umugambi mubisha, bakomeje kugenda bagira ku bwoko bw'abanyamurenge, abavuga ngo Kinyarwanda, ubwoko bw'abatutsi, n'ubundi bagashaka kubica rwose, bikozwe n'uyu Ndayishimiye Evariste umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Urumva ko i Burundi bamwe mu banyamurenge bari barafunzwe, barafunguwe, ariko abandi rwose ngo bagiye bavanwa mu magereza bimurirwa ahandi hantu. Ese kugeza amagingo abanyamurenge bihagaze bite? Ibyo byo nanjye ndacyakomeza kugenda bikurikirana, ariko mu by'ukuri ntabwo aho berekeza ari heza ari n'akana gato, kubera ko zambonera kurena n'ubundi za Ndayishimiye Evariste zo zikomeje kugenda zisaba leta ya Ndayishimiye Evariste cyangwa se rwose guverinoma cyangwa se ishaka rya CNDD riri ku butegetsi bw'u Burundi ngo kuba bagenda babagurira imipanga. Ese abayizi mbonera zikomeje kugenda zisaba imipanga, mu gihe n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko mu gihugu cy'u Burundi rwose hariho ivangura ryo ku rwego. Izi mbonera kure muri icyo zigiye gukoresha imipanga n'ubundi ni ugukomeza kugenda zica mu bwoko bw'abanyamurenge, mu bwoko bw'abatutsi bari i Burundi. Urumva ko naho ibintu ntabwo bimeze neza habe n'aka na gato. Bakunzi ba IMS Rwanda TV rero nari nababwiye ko ngana ku musozo hari insanganyamatsiko tuba tugomba kugenda tuganira kugira ngo n'ubundi nyuma kuguha amakuru ukanasobanukirwa, ariko nawe ukaba ufite ibindi bitekerezo tukaganira mu kiganiro, ariko wowe ukabinyandikira wenda muri comment tukambaza ngo ese koko birashoboka? Igishoboka nibaza ku ruhande rwanjye ndavuga ni mu by'ukuri, ese koko inzira y'ibiganiro hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo nzira irashoboka? Igisubizo wakimbwira muri comment bitewe no kubyumva. Ku ruhande rwanjye rero dore impamvu mbona ko iyi nsanganyamatsiko bigoye, nuko uwitwa Felix Antoine Tshisekedi icya mbere na mbere iki kibazo cya Kongo cyangwa se iki kibazo rwose cya M23
ikibazo cy'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ikibazo cy'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge, uyu mugabo aho kugira ngo gifate nk'ikibazo cya Kongo yaragifasha gitereka ko hari ikibazo cy'u Rwanda. Urumva impamvu ya mbere mbona ko ibi bintu bigoye cyangwa se impamvu ibintu bidashoboka, nuko uyu mugabo yafashe ikibazo cy'abakongomani akagikura kuba agahita baka ubwenge gihugu cyangwa se akabaka gakondo yabo akabajyana ku bundi butaka bw'ikindi gihugu. Igihe cyose Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ataremera ko M23 ari abakongomani, akivuga ko ari abanyarwanda, kandi mu by'ukuri azi neza ko bamwe muri bo yabanye nabo ari abasirikare cyangwa se rwose bamwe bahoze mu gisirikare na rumwe rwose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakoloneli Makanika murabizi babaye abasirikare ba FARDC, ba Makenga babaye abasirikare ba FARDC, ba Bahati, benshi bagiye baba abasirikare nyine baba mu gisirikare cya Kongo. Ariko kugeza amagingo mu gihe umugabo kivuga ko ari abanyarwanda, rero birumvikana ko na n'ubundi byagorana ko inzira y'ibiganiro kuri njyewe mbona ko yashoboka. Igihe yaba yemera mbere na mbere ko M23 ari abakongomani, inzira y'ibiganiro byo rwose numva byaba ari intangiriro nziza, ndetse nabona ko ariho byatangira. Mu gihe uyu mugabo yaba yemera ko M23 ari abakongomani, akavuga ko ari abanyarwanda, akemera ko ahanganye n'abakongomani barwanira uburenganzira bwabo, amaze kubyemera akumva ko ari abakongomani, niho byaba byoroshye kugira ngo abone naho ahera abaho uburenganzira bwabo. Igihe cyose atabyemera nabyo rwose biragoye. Kuri njye mbona inzira y'ibiganiro rero iragoye, ahubwo abashigikiye M23, abashigikiye twirwaneho, mwihurize hamwe, mukomeze kugenda mwongera imbaraga, kubera ko Tshisekedi cyatabaye kongera imbaraga no kwihuza nta muntu wabafitiye. Mwumvishe ijambo rya mama Tshisekedi ejo bundi. Mama Tshisekedi yaravuze ngo muhungu wanjye Felix, byasubiramo aya magambo rwose narayumvise birambabaza, ariko wenda simbizi, wenda mumbabarire gato mbaprengere kuri iri jwi gatoya, ariko mwumve amagambo nyuma Tshisekedi yavuze, ababizi cyangwa se abumva iringara gatoya mwabyumvaho gatoya kugira ngo wenda mubitekereze. Ariko niba nyina wa Tshisekedi ashobora kuba yatangaza amagambo nk'aya, akayatangaza ari umubyeyi w'umukuru w'igihugu, ari ubyara Tshisekedi, byanze bikunze ibintu ntabwo umva amagambo ku mubyeyi. Uyu ni nyina wa Tshisekedi, niba wumva igiswahili cyangwa se iringara. Aha ngaha kanze pozingi gato ngerageza kubasobanurira. Aha nyina wa Tshisekedi yaravuze ngo muhungu wanjye Tshisekedi, muhungu wanjye Felix, muhungu wanjye Felix, niba bishoboka abumvira ingara kambaze nka mutubona yasobanura nyuma. Umva ko kangarukira aha ngaha mbasobanurira amagambo. Mama Tshisekedi ubwo yibwiriye Tshisekedi ati Tshisekedi, Felix mungu wanjye, ndakwinginze twika Kivu y'amajyaruguru, utwike na Kivu y'amajyepfo, Kivu yose uyitwike uyirimbure. Niba ari n'abantu bahatuye, Imana izarema abandi, hatwike nk'uko Imana yatwitse Sodoma na Gomora. Twika Kivu yose utwike n'u Rwanda. Uyu ni nyina wa Tshisekedi. Mwumve ko urwango Tshisekedi yanga abantu batuye muri Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo, ntabwo ari urwango Tshisekedi yatoraguye gutyo, ni urwango Tshisekedi yonse mu maraso. Niyo mpamvu mbona ko Tshisekedi rero kuba yagira impuhwe mu bwoko bw'abanyamurenge, yagira impuhwe abaturage ba Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, urumva ko biragoye. Ibi bintu nyina yabimuhaye mu masereka. Uruvuga ngo urwango Tshisekedi afite arukomora kuri nyina. Ntabwo ndabona amajwi ya se koko niba nasa byumva gutya, ariko urumva ko byanze bikunze Tshisekedi urwango yanga mu bwoko bw'abanyamurenge, urwango yanga abo muri Kivu y'amajyaruguru, abo mu majyepfo,
aho urwango yanga u Rwanda ni urwango yonse mu masereka ya nyina. Niba umubyeyi ashobora gutangaza ibintu nk'ibi, ese uyu mwana murabona azahinduka akaba yagira? M23 baratubwira bati gahunda ni paka tu Kinshasa. Bakunzi ba Ice Rwanda TV mwebwe murabyumva gute? Murabona inzira y'ibiganiro ishoboka cyane? Uwitwa Colonel Makanika Imana impa amahoro n'imigisha yaravuze ngo nubwo twapfa bamwe muri twe cyangwa se nubwo bamwe muri twe bapfa, amagufa yacu azabamo imbaraga zizakomeza gushyigikira abarwanira cyangwa se abarengera uburenganzira bwabo, abarengera uburenganzira bwatwirwaneho. Aravuga ati nubwo naba ntakiriho n'abazankomokaho. Yo wenda usesenguye nk'iri jambo cyangwa se ugerageza kuryumva, mu magufa bavuga ahanini ni mu bazamukomokaho, muri rwa rubyaro, muri ba bana bazavukana nyuma, bazongera barwanira uburenganzira bwabo kubera ko ntabwo bazihanganira kubaho na n'ubundi bicwa n'ubutegetsi bubi. Aravuze ati no mu magufa yacu hazaba harimo imbaraga zizarwana kugeza ku gutsinda, zizashikira abarwanira twirwaneho, zizashikirwa abarwanira uburenganzira bwo kugeza ubwicanyi bukorwa na leta ya Kinshasa buyobowe na n'uyu Felix Antoine Tshisekedi buzahagarara. Abakunzi ba Ice Rwanda TV rero urumva ese wowe insanganyamatsiko urabona ko inzira y'ibiganiro ishoboka? Reka tubihanga amaso, ariko na n'ubundi komeje kugenda bigaragara ko inzira y'ibiganiro mu gihe idashobotse rwose, inzira y'imbunda cyangwa se inzira y'intambara yo namaze kubona ko bishoboka ko yo yashoboka. Inzira y'intambara cyangwa se inzira y'imbunda y'impamvu mbona ko yashoboka njyewe, hari inzira ebyiri muri kino kibazo cya M23 n'ikibazo ifitanye na leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa mu gitahagarika ubu bwicanyi, abasore bakomeza kurwanira kubaho, mu gihe bakomeje kugenda bafata uduce, byanze bikunze igisubizo kizaboneka. Kandi Kinshasa ntabwo ari kure batagera. Umunyarwanda yacu umugani ngo kurera imunda, ariko buriya ni Kinshasa bagerayo. Bamaze kubidukonfirma ko M23 bafite ubushobozi rero bwo kuba ibyo byose bagenda babigeraho cyane, ndetse bakaba naho bagira ukuntu bagenda rwose bahagarika ubutegetsi bubi buyoboye iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngana ku musozo mu gihugu cy'u Burundi amakuru akomeje kugenda ahavugwa n'ubwoba bwinshi nyuma yo kwara imitwe eshatu yihurije hamwe ngo irebe ko yahirika ubutegetsi bubi bwa Ndayishimiye Evariste. Mu gihugu cy'u Burundi rero iyi mitwe yihurije hamwe ari eshatu, babona ko uyu Ndayishimiye Evariste nawe rwose yamaze kwandura, cyangwa se rwose niba byabona kugira ngo iyo ugendanye n'umurozi uba umurozi. Uyu Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste rero yagendanye na Tshisekedi wica mu bwoko bw'abanyamurenge, mu bwoko bw'abatutsi, none nawe rwose abijyanye mu Burundi. Nibyo rero bikomeje kugenda bikorwa, rwa rubyiruko rw'imbonerakure rukomeje kugenda none rwose rugaragaza ko iyo gahunda rwose ruyifite. Urumva ko nta bintu byoroshye n'akara gato i Burundi, ariko se koko uyu mutwe uratangira nawo uratangiza urugamba. Ibyo byo turacyabihanze amaso, igihe ni Burundi byari rwose byongeye gukara cyangwa se byabaye chambarde, nabyo nagaruka no kuri Ice Rwanda TV rwose, nabyo kongera nkaza nkabinyuramo. Bakunzi ba Ice Rwanda TV rero mukomeze kwanda subscribe kugira ngo nanone rwose dukomeze kugenda tubana mu biganiro byacu biri buze kuba bigezweho mu masaha makeya ari imbere. Ndabakunda cyane, ciao ciao.